May ni somni pathum sang ni somni panga zir top ni ania. Bazar thlir tu te chibai ule. US ani lai ni zan khan US khopui Washington DC a chuan Israel embassy a thok panhe. Nula le tlangwal chu ka hluman ni a. Nimin khan he thu hian khowel chanchin thar alu hne hle ani. Keini tana nimin chokmalam khan Washington DC a Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum a American Jewish Committee chuan Gaza tan puina pek konga pol rang te tho ho dan tur soi ho na hunan manga. Heta hian mi som nga vel kal khomin zandar ko vela an banga. An ban nu lok hian silai puakin he huna telve nula le tlangwal Yaron Lischinski le Sarah Milgrim te chu ka hluman ni a. An panhi hian Washington DC a Israel Embassy staff veve an ni. Heng mi te kap hlum tu hi kumsom thuma upa Elias Rodriguez ni in Chicago, Illinois khosa ni a. Police te chon Rodriguez hian tho puya nei lovin an hria ni. He thil thlen na mun hi Washington DC mar thlang lam chuan nuai. White House atanga KM som nga vel le ka hla ni a. Atira chon he huna tel ve tho. In kana thlen laia muna om ve nula dang. Yoni kalin chon silai met puak tu hi hre mai lova. Rodriguez hi atlan che si lova. Hlaumel taka oma wangin abula wakalin itra emma watia. Rodriguez hian police ko rau alo ti thunga. An kap fu MT te zot la in. An ka alo thuina chang vele mai ni in helaya omve pay segal chuan asoya. Minute som nu vela police te lo thlengin. Hepa Rodriguez itlan chelowin police te hena silai met puak tu ani thu soina in pe a. Helaya omte poin makanti thu an soya. Gaza tana ka tiani. Palestine chua zelen ni ro seti in police ten motoran lutir don in a wanti bokani. Israel ambassador Yesil later chuan ka hlum tak nula le tlangwal hi inhual mai turan ni a. Ami pazok Yaron Lischinski hian inhual na zungbun turpo tunkar tir khan aleya. Kar le hian Jerusalem khopuya bialnu Milgrim hi propose atum ni in asoya. Israel embassy thupuang tu tal naim Cohen chuan hemi te panhi hi naiset sotaka an ni atibok. Metropolitan Police Department ho tu Pamela Smith chuan Elias Rodriguez yanamika tumte hi nai takava panin hangan mangina kap ni in asoya. Rodriguez hi tun main thil suala tia wangin police ten an laman ngai lo atiboka. Asila hi avombowa. Police in an man nu avom na lam asoyangin. Police te chuan an zong mule ni in Smith chuan asoy bokani. US President Donald Trump chuan he thil thleng hi dem thu soin Juda te huat na chu top thuai turani ti in US a in huat na le chi in thliar na in hmuna chang lo atia. Israel President Isaac Herzog chuan Washington a thil thleng hian min tilungai tak zetani. Huat na Juda te huat na thinlung wanga Israel embassy an hathok thalai panin nun nan chan hi a huat thala om tak zetani. America le Israel te chu kan mi pui te le kan ro hlu te hum him turin kan tang rual zel dona. Firfiak le huat na in min thren sang lawang ati. Israel ambassador to United Nations Dani Danon chuan diplomats le Jewish community te laka tharum thona hian ramri khama pel chiang hlea. Israel chuan khovel khoi hmuna po akhwa le tuite le aram ayo te veng him turin thei to pa chu zelang atia. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel rampu mo na le Juda te huan na thu au pui tu te tho chu arap thak tak kan tok le ta. Israel huat na thi sen chim chin sang zel hi to brat thlenga kan dawanga yani atibok. He thil thlenga nun na chan tlangwal Lischinski hi Judami ni ma se Germany piang ni in Christian ani boka. Israel rama sailian ani thunga. Ale khazir lai atangin Israel palai ni tummania. Diplomat ni na konga zo tan chiat in rong taka tha anita a. Ama hre chiang tu te chon Germany atanga Israel an pem hnuwa. Ani aya Israel ram hanga yanam big lawang ti khopa thinlunga Israel ani anti. Nimin khan Israel Prime Minister Netanyahu chuan khovel mun sang sanga Israel palai te office chu ven himna na sajok pe kan ni theinan thu pe ka ti chuak ngala. Netanyahu hian khovel mun sang sanga Israel mission tele Israel ramtana thoktu te ven himna pek belan ni theina turin thu pek ka ti chuak ani ati. Heti lai hian Gaza chimlama chuan nimin khan a zone ani thumnan mi puite chuan kong zo in Gaza tanga Hamas firfiak te chuak turan du thu le Gaza in dona ti to pan du thu an au pui. Hamas ho chuan WhatsApp mangin thu chuan siama. Mi puite ril ru ti danglam theile Hamas te poi soina au chu pui lo turin mitin te an hriat tira.
heti chung hian nimin khan mi zatel fe chu kongpuya pungkho min Hamas zongjong in Gaza chu san vek ra u ti in an awa Gaza in dona ti to pandu thu an au pui boka Gaza mi puite hi Hamas roi tu te laka an beidong to takzet ni in alang Manilok khan Hamas roi tu senior Sami Abu Zuri interview video chu social media adar waka heta hian Zuri hian Gaza in chiate chun sak that le don thu sain an ramtana martar te ai wa tu tur nau te an siam le teu don thu asaya he hian Gaza mi puite thina tirim zuala Gaza marlama Hamas te huat nalan tira mi puite au thoma photo lain Gaza chimlama hian Hamas sawan ran em wangin mi puite an porngam lo thin hle a ma se tun kar tira tangkhan Gaza chimlama po Hamas te huat nalan tirin mi puiten kong an zo ngam ta ni heti la hian Gaza Strip Hamas te beina na zo ka mala turin Israel sipai 98 division te chu Gaza chimlam khopui khani ni sa dan ni thu IDF te chuan an puang IDF noya 98 division te hi Israel sipai thabik paratrooper le commando unit an nia sipai sangkhat rual an nia khani unis khwa Hamas te mun poimo leichung le lei noya omte ti chiat chu an hna ni ang ti puan ani 98 division ba ka hian Israel sipai division dang pali in Gaza hian thut chil mek ani Thenomram Bangladesh po an boy chho mek zela Chief Advisor Muhammad Yunusan India Marchak State te chungchanga soya wanga India thinri min sum don la konga rek chuan ra achu ata em niang ti thei turin Yunisa sarkara newom chho ta zelani Bangladesh sipai ho tu General Worker Us Zaman chuan Bangladesh ram chuan kumin December thamha nge in than puian nei turani ti apuanga Bangladesh ram boina chu mi pui than sarkar in chingfel se du thu asai Worker Zaman chuan Bangladesh chuan hun boi thak takapal tlang meka kanram din mun hi ani telina chezual zelani civil administration le dan le thupe kengko tu te po an tu chemeka ni ati Muhammad Yunus chuan in than pui hi alo bera nakum jun thlaral ma nei ani angti alo soi to a in than hun tur hi puan chian ala ni lo thunga Bangladesh Nationalist Party BNP chuan in than hun tur puan chian thuai phutin nilai ni khan Dhaka khopuya kong an zawani Sipailal Worker Zaman chuan amma kan theilo ani point in than pui hi kumin December thla chuan nei ngei turani atia a officer te po in than pui lain an ti turte diktak le fel taka hlen chuak tura ril to thu a sei boka General hian a thu soya hian Chief Advisor Yunus sangai dana la lo ti a chiang hle a pathomna taka ningai lo chunga Zamanan hetiang thu a soita hian Yunus aro rel dana lom lo zialan tir ni in an ngai ani Zaman hian Yunus ka iroi Bangladesh sarkar lei lokin sipai teron lowa thutluk na poimo taktak asiam thin chu angai mo ni in soyani boka Bangladesh ram hian politics a nge na mamo a chu mi pui thlan sarkar kan nei huna nei thei chawania thlantlin po ni lo rel tu hnuaya nge na om taktak theilo atiani Zaman hi atira chuan Bangladesh sarkar lei loka rel tu tura Yunus adu tu ania ma se Yunus sarkar hi Bangladesh sa mi pui thlan sarkar thadin theinana mala tu tura din ani lain Yunusian in than pui nei chu amo phurna berani ti a thei ngil ti meka thako chung Chief Advisor ani to chungin in than pui lama hoi ta reng lo maya hei hi Zaman hian angai thei to lo ani heti la hian Yunusian Zaman aya a military advisor a man Lieutenant General Kamrul Hossain chu Bangladesh sipai ho tu tan ruata tum ti thoma mek bokani tuna hian Chief Advisor Muhammad Yunus le Foreign Affairs Advisor Tuhid Hussain tenenan in kara thatlo wangin Bangladesh Foreign Secretary Mohammed Jasim Uddin chu bana ni don antia Tuhid Hussain chuan media te ma Jasim Uddin hian ha tuilo ti asoya Bangladesh newspaper lar tak pratham alo chuan Jasim Uddin hian tun haya interministerial meeting po atel to ngai lo antibok Jasim Uddin hian Yunusan Rohingya refugee te tana Rakhine humanitarian corridor le safe zone siama tumchu alo nial to a hemhalak na hian Bangladesh ram himna ti der thong theya riat thu asoya hengai dan hi sipailal te poin an trom pui hle a hetinga corridor an siam chuan US in Arakan Army le Myanmar PDF te hena tran puina pek na rem chang an hongdon ti chuan ngai dan ani a General Zaman chuan he corridor hi siamani lawang Bangladesh zalen na hi anghing turani lo atimak mai ani hei mai hi ni lovin
April ni som pasaria Pakistan le Bangladesh in biak nakha Foreign Secretary Jasim Uddin hian do dalan ti boka hetianga Yunus le sarkar thil ti soisela hra da wang hian Yunus hian ngai theilovin National Security Advisor Khalilur Rahman nen tang kopin Jasim Uddin hi banani theinan man lata ni in soyani Jasim Uddin hi banani thu soyela omchi alawa chuti lai chani wesa Bangladesh ambassador nilai Asad Alam Siam chu Foreign Secretary tharni turin ruatani ti thom tepo ommek bokani Bangladesh Chief Advisor Yunus an tumni lai India Marchak State te chungchanga soirik nuwa BJP shwai tulangsar le Assam Chief Minister nilai Himanta Biswa Sharma chuan Bangladesh chu na takawin Bangladeshian chicken snack anti mai Siliguri corridor India Marchak le India ramlai pui in kalpo na ring reglai chu rem changala kan tumani chuan Bangladesh chicken neck pani chu India in abitum ve ang ate Siliguri corridor hi KM somni pani chawazaw ram ring rekani a Anghong in alu le taksa azom ang mai India Marchak le India ramlai puizom tu ring rekani awangin chicken neck ti in an soi mai thina Bangladesh sarkar lai loka Chief Advisor Yunus hian Marchak State pasari de chu India ramlai puya tanga kalpo na tur thaum lo wangle ramring rek chu olsam taka dancha thei mai nia hriada wanga zuam viau angin tumni lai tong chuak to ani hei hi Sharma hian angai thei talowa keinin chicken neck pakhat kan neya Bangladesh chon chicken neck pani an nei kan chicken neck hi Bangladesh in an be ani chuan an chicken neck pani hi kan be ve nga lang Chittagong port phei hi chu India chicken neck ai na te zoka lungvom phak le kani ati tuna hian Siliguri corridor atanga KM Zachawala Bangladesh Ramalal Manirhat Air Base Indo pui pani na laya mi chu Bangladesh hian China pui na in siam thada tum ni in soyani meka he air base hi an siam tha ni vai chuan China tan olsam takin India sipai ti chevel en thak thayani dona India ta na himlo hle ani Sharma chuan Bangladesh in Siliguri corridor naya sipai hmuna chei that chuan India chuan Chittagong corridor Chittagong le Bangladesh ramlai pui suizom tu ramzim tak KM somni vel chawazaw Bangladesh bungrathon chu azongjong za somkwa velina paltlang ni loi si chu abitum venga chuba ka chuan Meghalaya Bulrangpur corridor KM somkwa vela zaw po India chuan olsam takin rek bet theini in soibokani bazari lo thira wangin kan lome